prosinca će se igrati ta utakmica. Dakle, u predbožićnoj atmosferi, već rekao bih, danas je da će biti slavljenička. Ali pažnja, opasnost dolazi. Slobodan udarac za Rafaela van der Vaarta. Opasno je ovdje i pa baš smo zazivali, nevjerovatno. Pa nemoguće, neće više ništa pričati. Ovo je gol u zadnjim minutama utakmice. To je Dinamo u Evropi. Nogomet je ta igra gdje, nažalost, evo, s jednim potezom velikog igrača van der Vaarta sa sjajnim centar šutom smo se zabili praktički gol. Čim se lopta prebaci prvog igrača, prođe, to je živa opasnost i najgore to nismo eliminirali. To je nizozemska veza, Van der Vaart, De Jong, ali čudi reakcija obrane, u petercu je taj gol s 2 metra. Koh je ostao tu, otišao, praktički legao na zemlju, nitko u sredini od obrambenih igrača nije pokrio. Tu se uvijek mora pokriti prva stativa, lopta je prošla zid, a nije bilo igrača iza zida koji bi pokrio ovaj prostor u 5 metara.